abakozi okwatwaho kukwirweyo ab'ekitongore kya KYEGEGWA Rural Electricity Cooperative Society ekirukureberera no kuhereza amashanyarazi za district mwenda ezirimu KYEGEGWA, Mubende, Kinjojo, Kayunga, Buyukwe, Mityana na Kasongora hamwe na Rwero obabiri nibavuganaho abebembezi hamwe n'abantu abarukoresa amashanyarazi omu tawuni ya KYEGEGWA. kapo omuntu aiba amashanyarazi gano ni affecting revenue kandi revenue affecting expenditure yego so akumalira no sanga ito kitongole netekaniza yitu kwa erabibwewe kitongole cha ERA rundi Electricity Regulatory Authority tiyaikira so mugeno maiso tujya kusaba government yongere kutuheza sente so tuyamba kutunga operation fund. Ekitongore eki kikatandikira omu district ya KYEGEGWA emyaka mwenda ihingwire obu KYEGEGWA yabiretine amashanyarazi kandi abaturani bagira ngo bwa nyuma y'ekitongore kutandika kubahereza amashanyarazi omu district egi emiturire yabo ekahinduka. Nambe twatandikire eduka basabaga saa 3 hati ne basabasta bubino bakisi nambe twatandikire uwateka amafuta mu generator usanga hano nuko samsaluni mara kilo kiona uko size mtware 3 bitu muntu nagora iti ya mashanyarazi nakora almost 2 days shilingi 5 yaza gabantu iyo turoga managing tubanza kwita abantu kuberekambisa kuva mu mashanyarazi muno nibatuhereza information ekya kabiri tujye tkorana n'ibitongole bindi nka police na ibitongole bindi byabambega kurango tukora patrols training kitu kitaireho ekibakorera whistleblowers ubwo muntu nayiba amashanyarazi hari umuntu sente zitayire budget umuntu tugambira umuntu ayibe tukwasendezo ngakasimo kandi umuntu wo tukugwana. Abaturani bagira ngo nebe y'amashanyarazi ekirya higuru hamwe n'ebyo ebirukoresebwa omu kutasya amashanyarazi omunju soro gwa kuya unit nabwo mwindi njo kurono esanga ona gagota gakozesa agagulira siringi rusange na chonga kwegera siringi kabisa tujuka ntugiye kurana kitugasuwe kosa amashanyarazi kurungi yote obwire bajya busana tuleke kutekaho light leka kutekaho fridge obwire ba kugikazaho umuntu kirunjo ufukise kilo niko nyenke bitu verifuka kirungi kusanga ol simu ol WhatsApp kuno haro TV ate ibintu birurabiro roto ko se kintu kimatego niko saving unit Gacencwire Philip Marangera.